Maupay nga adlaw, mga kalbayognon. Kaupod na liwat niyo ang iyong sekretarya, Elena Manadayday Cortado. Ngan ako liwat ang EU City Vice Mayor Rex Daguman. Welcome kamo sa Speak Up. Diin, klaro ang balakod, klaro ang impormasyon, ngan klaro ang responsibilidad sa kada usa. Yan nga adlaw aton harampangan ang usa nga importante gud nga balaod sa aton syudad. Ang Zero Open Defecation Ordinance o ZOD Ordinance of Calbayog City. Ordinance number 2022-04-006. Ini nga balaod gintukod para masiguro nga malimpyo ang aton palibot, protektado ang aton kahinsog ngan may dignidad ang kada kalbayognon. An open defecation dili ini simple nga issue sa kahugawan. Usa ini nga seryoso nga banta sa public health, labi na sa kabataan, senior citizens, ngan komunidad nga harani sa tubig. Vice, klaro sa balaod nga ang open defecation nakakadarasan sakit sugad san diarrhea, cholera, typhoid ngan iba pa nga waterborne diseases. Kung may tae nga bibilin sa abrido nga lugar, nadudultan ang tuna, tubig ngan hangin. Mao ini ang rason na kinahanglan tapuson na gud ini nga batasan. Ini nga ordinance usa nga pamaagi para maabot ang 100% zero open defecation sa bug-os nga Calbayog City. Ang ZOD Ordinance aplikable sa katanan, residente o dili residente, natural o juridical persons, basta adala sa sakop sa Calbayog City. Waray pinipili ang balaod, ang responsibilidad para sa nga tanan. Para masabtan san tanan, simplihon naton ang pipira nga importante nga termino. Zero Open Defecation or ZOD, 100% waray na gud pagtae sa gawas. Open defecation, pagtae sa lugar nga diri kasilyas ngan ginbibilin nga abredo sa palibot. Public places, mga lugar nga ginagamit san publiko sugad san plaza, playground, school grounds, church grounds ngan iba pa. Community service, serbisyo nga ginbubuhat para sa kaayuhan san komunidad. Minor, tawo nga ubos 18 anyos. Gimbabawal gud sa balaod-an, una, pagtai sa open o public places, panduwa, paglabog, pagtinin, o pagdeposito sa fecal waste sa abrido nga lugar nga nalantad sa palibot. Simple la ini. Kung may CR, gamita. Kung waray, kinahanglan mangita san tama nga pasilidad. Vice, nano ang penalties kung may tumalapas. Ang violator papatawan sa multa nga 500 pesos kada offense o community service nga dili sobra sa 8 ka oras o pareho depende sa desisyon sa korte. Ang community service gindidesisyonan san barangay sanitation control team depende sa klase san pagtalapas. Ang makukolekta nga multa madiretso sa barangay funds kan i-remit sa barangay treasurer kung diin nahitabo ang pagtalapas. May adaliwat no contest provision ang balaod. Kung ang violator dili magkukontra nga karuyag magbayad dayon, pwede niya bayaran ang multa sa barangay treasurer o city treasurer sulod sa 36 ka oras ikan sa apprehension agud malikyan ang criminal case. Ginmanduhan liwat san balaod ang paghimo san barangay sanitation control team. Ini nga team ginbubuusan punong barangay bilang chairman, barangay kagawad on health bilang vice chairman, barangay health worker, barangay midwife. Ira mga buruhaton mauan paghimo ngan pagpatuman san barangay sanitation programs, pagbulig san enforcement san ordinance, information campaign sa komunidad, pag-report san accomplishments ngadto sa City Health Office. Para masiguro na epektibo ini nga programa, ang LGU maglalaan sa 100,000 nga pundo. Ini nga pundo para sa information materials, briefings,
pagkaon, transportasyon, monitoring activities, ngan bulig sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Ang Zero Open Defecation Ordinance, dili la ini para sa disiplina, kundi para sa dignidad, kahinsog nga kahapsay sa atong syudad. Malimpyo nga palibot, nangangahulugan san malusog nga pamilya. Ang simple nga pagsunod, dako ang epekto. Magboroblig kita, maging responsable, nga respetuhon ang balaod para sa mas malimpyo nga marigol ng Calbayog City. Ini ang speak up, di ng balaod, ginpapabati, ginpapasabot, gan ginbubuhat.